Nirmala ken yambia kamal ka Nuer TV akajan gwasma jodana go rede ladye atada na cha kwar wik ke jatiang akir mayardit kenyam mbia ngach kwar titiri ya woiti cha kuy lorabang ala injustice toga gwada danan cha constitution cha japal ke cha ngot cha kayar joban waga yekel gwada me atada nan cha nedu kontila kwar shan rech kan wuri shalka me Dr. John Gadwich joja dana cha joike ala Dr. John Gadwich wunware Dr. John Gadwich lul kan wuri shalka me shan rech madut shan rech madut jara madan la kwara nem ramrode mala kwara rode Dr. John Gadwich kene dangro ti te betun ken baga nywa yekel kene den kone akwany ala kwar nyngone de jogono na kwara shalka me shan rech madut te karun dangwel ngwan kwara jaram nan kwara ka ajala chief of justice nere kona lat ko ngot dundo kayya ngam shongon menen kwa je serve rewike South Sudan ngam de jalar no te ko ngot chari ala kan me dane kwa lat kwara ko jan labga je kwara nike 2011 ajene wuda me we kwara ka je but tala mishalel changa kel chana turu chana nen gwasa me ana wuda shalka me shan rech madut jene dien midit dien ngaje no dien midit ka jen dieda dan ela chief of justice rewika South Sudan karundu shop gwel ngwan gor ka je wuda de dien me mala unwara na mo shwale Dr. John Gadwich Dr. John Gadwilul wuda me ajala deputy kanede kon tila kwar ka judiciary ahun chikana lat kejan gwasa bere me watel mi chikana lat men shalat chenga kel mi gwami chikana lateleje rundang wel ngwan dial watel dwor mi shanen gake duno en blame ke mende kono to bala bel do ko laro onene chikan tekareko ramadan tekarek kiir mayardit president dung South Sudan ajiram dana tekarek chikon ngade jogno yen siam jek shajelat ko ramadan rid weekend kiir mayardit so ko kujamo shang man chalaro ken wasi ken ngot chiken ka yarne ko kor gam ber karundi alati ka cha ka gwan ben wo ken chiken ngot chiken ga jago cha blaslet ngam de bel kwar ko power ke lute ka kwar te ka kiir mayardit sete ka ken let ken lad mu cha ga joga ken wo ladana mene te ram de bel ka barantame ci bel ci ben ko sha ka wo ko jojo no ken ta ci ken ji duire ajena la tok mi sha immunity du mi sha je wo bay nyon men je ga dana ci lat ko bi ngaje no jin ci dwer ci jalat ke kujamo kan kwa dangroti Dr. John Gadwich ken chan rech kan dangro wa ci dwer ci ken lat ken sha ka criticize ko ken wa ken law ken enforce ken mot ken galaslet ka ken kanei tulos ka lonko de kan kum kiir mayardit de kan jaga jamugwa ke kuumɛ South Sudan duno cha ken gur ken ngot tibe ke ram kel mi sha gwanya long wude shalka me shan rech madut awajen che she mana dial chaga jako bi ken kwar ne de chugo jan badak wi de bakel ki jan badak wi de dok ki jan badak wi de die te wata nyaade te ten nyaade ram kel kan de to ti cha kwanyre ngoni wache nepotism te jalat munyono jen leda ni shi mana kwara shi mana dial content rewi ka South Sudan tin gor ko kwar wache dere mo te jalat nyogba waje na ramkel mi contribute ko by stene dangwal baka nanke stene jok po jandang rewi badak ngai kona gwa runte paiwe te ka debate mi dit ke discussion mi chala rewi ka South Sudan ka do badan ende stene de ka rep ka jere rewi ka South Sudan ko kana ko anta kan wat kete kan decision making wache larno wi ti choko jandang lo badak de ga yekulat na mo sha blok cha jogo no chi chong ala steni bi ka yeka wel gwade dane gorgi jen en go de wi ti choko jandang lo badak ke stendo to de gertin o gore jen go ena wech dar ti ke state ka de ka resource ne kende kan ga cham
anyok ma de na bi angaj bo adop ko ba resource ne Nuer ba ka nywa kan de ko kien ko ngada je gwan won Nuer kel ka jang te kel ga dor gol so de resource ne cheer ne de to ka kan de ton ajene ko recommendation ko la no gorke jen wo by steni ti shop ka jendang red badak ba ka create rewi ka South Sudan cho aje bere jak raina murai ko na dio je steni ka wel ke sten dang wel de teno cha jo me cha jo kwen anon wale ke tiang cha ka woch ka chane ko kien cha galet gona kien cha wudo dien mishal ke Dr. Benjamin Bagdeng jen cha jo kwen ke kwishan rech ala kuer enyam ramaraude wun mishal ka la ku jela deputy ko romoni ko rude chalme Dr. Benjamin Bagdeng would Jan would kill one where such in where she get judiciary right now ke gotten kon lat kan wotten ci tidial ci ko ngane ci ko jang kenetet sorry jang kene nyam ke ji kotoria ajen jo mele roren tama so mungi kon rundi alati ngum tele tong mushalat nakan wori nakana ni shang wer kan shang der ngum ci kan lat kan de kon lat kan wot zero ke transitional government dan gor ke balat bo ngum shalatin zero everything game jen ga ke tel milet kena tel mishala de ken shuina ke tel mu gwa milet kena so ken ci ke fail katin konen go ken wodelat muroy kon ka tadan be ngode ga laslet ke je manyam wajin ci bu gorno bi guni ci moren wa ken de konen dong de served bine dial bi ka serve ngot wa ko serve ne dial ke ken ne dial la jin ramo mo gon moni bi lan ne dial bin lan ne dial ka shi bulan do run ka karwara ban malat ke ne ti net ken do ne ka by the way deputy chairman ke deputy ka janna would gurship of justice me would shall kon me Dr. John Gadwich lul kaga yen chega ne mo belling no te gun war mata gwangone chaje wujbar right now kan jora meling ano don te malat ken ka ta dana na men dong de la ke je no ram me shalar me shalar na kwa je jen chega ne mo belling no te gun waraten melaran gwasmo men mo cha wuje teme cha lan ne ko kenten an chene man ba shaka nyoko mena ka to gorga wargani gorga ke Dr. Benjamin en pay kwany ano Dr. Benjamin Bagdeng gorga je jengo len ngot len ka godien ko ngot chaka bay wudi shal ka meshan re kana Dr. John Gadwich nere ti chiga jantin ka gwam ba rundang wel 14 years 7 kiir mayardit batele justice mi kana realika ajena ku ne lingo ken cha ka latin go tel mu gwa mishalat so no mo cha bang maran jikanalat but I can tell you right now and many these people is appointed a kiir mayardit bega ngot serve kan kiir mayardit tel mu chala justice beto tel ngon bikanalat so jo me de gorno de je kunya of course chengna mente loy na do no cha ko dong tel mu gwa mi jikanalat ko chi don wani tije ke chikan galat re kormana tegeten ngoda ba kanta wore tini bantama bugala na kiir mayardit ka ko kiir woje jimmi cha kana kan wade kaniling gwade dan kani te shawar ga gorne ka payde ko no de ko woj batte kan ko woj ti kiir jongna no chwana chwaka lat jorban ka tel mi jey kan lat ko kiir ja ramadan ente ko ngo men te ko ngot men ka ngot ka teradi mu gorno de ngot de ga tol ka je en mu gwam we ka je be yik hol but me cheguje no ko jahambe yigo chentem right now wa woje ke ko jen gor jen en go be jen kwarka che gor ne ti run bika kuumɛ bikana lo yar mi che jen kuumɛ man yerde wona ne dong de kan gor no bika kiir bikana man je kwany bikana woch ka dupten kon ngike gor jen obo kwany jidini ko china bula dier ka te jekte ko ne shalat so jen ta dan lato la ya woke ko cha e bukule investigate run cha vi value ke te diale kien galat bayu nang cheng thong mi tel mele na ra dier ke je ko ne ri dir rambe nyur kan chene ken ci kuumɛ cha fail kurundang wal ngwan tel mu gwami kanalat so jo me janana gode nya yekel an biata kamal ban new jegum radien chujo polo jono jen bi Nuer TV bi chonkel ke je ki bi support biata kamal bye bye